Ang order ka pa itiara kayo naman ta, pare natin. Kahit pa pa ito minom. Sigurado ka kabailan pa iti uminom, pare Rigor? Masigurado ko dito, pare natin. Kahit ko lang amin ti maliliwa. Ha? So, kahit ko tagrinig iti arak. Ita lang aramidam dito ya, pare. Saan nga sigurad ngagbarbartag kat? Pare. Mabalin nga ibagam ti makagapon, mapay nga agbarbartag ka ita. Okay. Ya kahit naglilibad kang ka, kaputo na singat na nga kayo. Ibaga akong ti makagapo. Jakon ay ayatan ni Maris nga sawak. Anya? Puno tinangid mo, pare. Jakon ay ayatan ti asawa. Kahit kung ti makisira ken ko na. Agpanunot ka na imbag, pare. Masigog ti asawam. Ita, panggap mo nga isina. Tsaka mo, nuwapaya kilata nagbaliw ti riknak ken ko na. Awan ken ko na ti ugali asap sa pulag ti may sa babae. Anya? Anta pa nagbapawik ang asawa ken ko na. Takkel ti pa nagbapawik. Dahil sakit din tilimbong ti panunot mo, pare. Ita ba ti pa nagbabawi, mamasikugan ti asawam? Pare, Agpanunot ka na imbag, pare. Sana nasaya ti panggap mo mangisina iti asawam. Barbangon asumangpat ka, Rigor. Masansanan nga aramidam dayta. di mo lang tanikas sa kaso ti aramidak Maris. Mapala ko niti silit, kaya't kung ti maturok. Mabit lang ang Rigor. Kayat kong agsarita ta itinalapat. Indan bigatan ti panagsarita ta. Makaturturog ako. Adda ka di parikot ka data. Iso akas tayo. Tinunak mo't ngayon tong bigatan ti panagsarita ta. Kaya't kung ti maturog. Masansanan ti panagbartak ni Rigor. Kan mariknak alim mamiis pa yan ti panakilangan na kanya. Api nga taakil na at ti panagbaliw tirik na kanya ti asawa. Apay asing lang tinagawid iti balay, Rigor. Apay di mo kakuyog ni Maris nga asawam. Kaya't ko natiyag may sa papa. Isadya ko nin kuyog ni Maris. Ket? Amo ka diti asawa manakluwas ka dito syudad. Saan papa? Diyak nagpakarakin ko na. Anya? Kasano no sa pulin na ka? Ken sana rumbang apanawam ti asawam. Nagrunakit masikugan. Kabaalan ng tibagina. Sana na masapul pa yakan mo iti unag tibalay. Mabit man lang, Rigor. Matikawak iti bagbagam. At ka di saan nyo nagkinaawatan ken ni Maris. Saan ako nagpalpalikaw pa'y papa? Jakon ay ayatan ni Maris. Anya? Pudno papa. Jakon ay ayatan. Awalan panagayat ko kinkuana. Jak matamu no apay akila at ti panagbalik tiriknak kinkuana. Kasla asilangan ti marikriknak para kinkuana. May saka ama agrigor. Di mo amo ti sasawam. Amok ti sasawag papa. Ibagayon ti kayat yung ibaga kanyak. Basta nagbaliwan ti panagayat ko kan ni Maris. Mawata kita no apay akila ti panagbaliw tirik na ti asawam, pare Rigor. Ha? Tika di babaya kakuyog mo itay ti makagapo? No apay akayat mong ti makisina ka ni Maris? Nakitam na sa bali ababaya kakuyog ko itay pare. Wen, nakita kayo iti may sa restaurant. Saan laday ta? Nakita ti panaginagak yo. Iti agpakadakan nga umadayo. Anya? Luklukon ti asawan pare. Sana nasayaday tangar aramidam. Pare, imbagak mo tinadya ay ayatan ni Maris. Naibaw ingan iti sa bali ababae iti panagayat ko. Iso din akong babalawan pare. Talaga saan kun nga ay ayatan ti asawak. Makalawas asaan ka anagawid dito'y balay, Rigor. Nagdandana ka. Gaputadyak makontak ti cellphone mo. Pasensya ka, nonjak nagpakarakan ka. Ken, ingagarak nga nito ti cellphone ko. Anya? Ken sara na masapul pa nga ilawlawag ko ken kati amin.
No apaya sa anak ang nagawi dito balay. Asawa na, Grigor. Rumbang lang ang kumaamaamuak no sa dino ti pampamanam. Apay ang nagbaliw kamatan kanyak. Anya ti rason. Saan kamat at sigod akasta? Pakawanan na. Ngam saan kan nga ayatan. Anya, Nadating paiso. Saan kan nga ayatan. Awanan mariknak a panagayat kan ka. di mo kumasawan ti kasta, Grigor. Inkalay sa anak. Nagkari ka asyak laang ti ayatam. Wen, nagkariak ngagpaiso. Ngam babawiya kung day ta akari. Naamiris ko, asaan ka gayam nga ayatan. Anya, Ala akong nagiti kagawaak. Kat pumanaw ako niti balay. pang-asim, Grigor. Di ka pumanaw. Ay, ayatan ka. Di naklatdan, Maris. Nakapangit din ako. Kaya't kung ti makisinakin ka. Kasta ka dilatan. Panawan naklatan, ajak pa'y amuno anya at talaga ti rason. Anda ka din sa bali a babae itibiyag mo. Wen, addan kasukat mo niti posok. Diyos, Iso tinakarit naak itinapudno nga ayat. Saan kat kasi ka? Talaga dadalan ti limbong ti panunot mo, Rigor. Apay nga inyawid mo dito'y balay ti babaim. Nagsina akon ka ni Maris, papa. Pinutod kon anamin pinsan ti relasyon mi kas agasawa. Aniya. Nigayam jingki ti kayat ko. Iso, tinakarik naak itinagpaidu mga ayat. Adaken ko na ti galad ti may sa babae asap sa pulag. Diyak kanunungan ti naramid mo. Nakakaasilang ni Maris a pinanawam. Nagruna kat masikog. Diyak mo't pagtalikodan ti anak ko nga day ti saklolo na. Siyak amin tagastos iti panagpas ngay na. Aniya. Nagsaritaan min day ta abanag papa. Amin to akasapulan ti anak ko, ipaay ko. Sa anak to nga agkurang iti agbalin nga anak ko kan ni Maris. nanang, Maris, anak ko. Si kamot gayam. Kanapay nga daimot mo adakal abag. Pastragan na kumapay, nanang. Ala, sumrag ka, anak ko. Langampay tinabambanog. Ay mabitla ang tayalaan ka iti kanam. Sana, nanang. Sa anak pa'y amabisin. Ha? Awan matlat ganas ko ang mga nanang. Ay sos, apay anak ko. Adda ka di parikot yung agasawa. Nanang. Nay, apay nga agluwa ka mutan, Maris, anak ko. Pinanawan na ko ni Rigor, nanang. Anya, nakidanan iti sa bali a babae. Pinanawan na ko na namin pinsan. Nagsakit na ito ngay naramid kanyak ni Rigor, nanang. Nagdagsan iti baro. Mapana ni J Beauty Salon, honey. Agawid ak tumatlang nga dagos, kalpasan amariban ti buok ko. Okay. Si kalata ti makaamo, jinki, honey. Sana kun nga agbayag, honey. Bye. Masansa na rumwar ni Jinky, Rigor. Sa dino ti papapanan na. Mapan ka no iti beauty salon, papa. Mapan lag pariban. Diyak kurso na dati pa nagkawkawis na. Nagkiting dagiti isusuot na. Papa, Kurang na lang na... Diyak kaya tabaliksan. Basta diyak kaya ti pa nagkawkawis na. Ayan ti babaunan, papa. Apayasap sa pulam ti babaunan. Agpay saganak iti kanag. Mabisina. Kabalam mo ti mga isagana iti kanem. Sana na masapul pa'y nga isagana ti babaunan. Anya? Saan ka, senyorita, iti daytoy balay tapno aramidem ti kayat mo? Numabisin ka,
agluto ka iti kanam. Okay, di ka nga rudan agungat, Papa. Madadaan lang ti kinataer mo no agungat ka. Anya? Amom, sanak ngagpilpili iti lalaki. Uray lakay, basta gwapo, kayat ko. Anya? No kayat mo, ilutuan kamatan iti kanam. Nalaingak nga agluto. Siguradong amagustuhan, Papa. Iti da ito igay maklab. Tinakamamuham ka ni Jinky, pare. Wan pare. Oh, apay umisim ka. Anda ka di makapaisam iti imbaga. Nakunam iti kanya akas ka ni Jinky ti kayat mo iti maysa babae. Anda ken kwa na ti galad ti maysa babae kayat mo. Ha? Pare, sapay la ko ma, tasana masayar tirik na iti ibagak, ha? Ang may sagaya mamanala iti club, tinangiso katam ka ni Maris nga asawa. Ha? Panag ko na ta, agbalinto naragsak ti pamilyam. Ken nagnanayon nga ta, ti ayan-ayat yo. Ano ti kayat mo asawan pare? Agamiris ka pare. Amang ano nakaulaapan ang tilimbong ti panunot mo. Wen, napintas ni Jinky. Hangap, kastoy mat aklase ti pagsapulan. Pare, Masiguradong nga ta, si kalang ti lalaki iti biyag ni Jinky. Agpanunot ka na imbag, pare Rigor. Dakulan ti tiyan mo, Maris, anak ko. Dandan ika nagpasngay. Wala nang. Nakakaasin to lang ti anak ko. Gaputawan ti mabangunan ng ama. Maris. Diyak to baybayan ti anak ko, nanang. Ingkari kun day tayo ti bagi. Diyak kun namnamaan pa'y titulong nga aggapukin ni Rigor. Anak ko. Diyak to awatan dagiti itulong na iti anak ko. Kabailak abyagan nga agmay sa ti anak ko, nanang. Maris, anak ko. Inaklon kumatan anaming pinsan ti panagsinami kini Rigor. Diyak ipilit ti bagikan ko na. Inalilaw naklang. Maris, aramidak ti amin amang padakkel iti anak ko, nanang. Ay na, lalaki iti impas ngay mo, Maris, anak ko. Siyak samot ti karuprupan na. Saan kat asik ka? Sika talaga, nanang. Joke, joke, joke. Ay na, maragsakan aklaeng. Gaputatan apukok. Ay na, naglukmag nga ubing. Wana nang. Ala, di ka pa'y unay aggaraw, anak ko. Makapadakas kan ka. Siyak pa'y lati makaamaw iti apukok. Panagkunak, nagpasngayan ni Maris. Di mo ka di mapansarungkaran iti balayda? saan man papa? Nagkariyak hindi ka ni Maris asyak ti makaamo iti amin agastusan na iti anak ko. Agluwasak iti kabita na panawin papa. Kaya't kumata makita ti anak ko. Kasanugaya mo di pinanawan yung abalayo ka ni Maris. Impaabang ko niti sa bali atao. Takmat lakayatan ti agnag iti dadya abalay. Anya? Ngala, jak pala kaya pagsaritaan na ita papa. Romara, inaksukunan ni Jinky iti pagtrabahuan na. Nakapilas ka matrigor? Sa dino ti papanam? Ha? Kwa? Mapanak iti balaydan natan. At dala pagsaritaan mi. Di na ka di ikuyog iti balayda natan? Ha? Oh, apay adi ka makasungbat. Di na ka di ikuyog ko na? Ay, pasensya ka, Jinky. At dala na pati pagsaritaan di kaninatan. Ulbod ka, Rigor! Ha? Di nakman alilawan? Saan aninatan ti mapan mo sarakan no di kat ti ex-wife mo? Anya? Bidtot ka di ti atap ko ang mapan mo sarakan ti ex-wife mo, Rigor? Okay. Jakon paglibakan day ta, Jinky. Tilang anak ko kinkwana ti kayat ko ang makita.
No ipilit mo ti Romuald, di naktumatan makita rigor. Anya? Agpili ka. Pumanaw ka? Wano siyak ti pumanaw kat di naktumatan makita. Jinky, Sa anak amang rabrabak rigor. Talaga apanawan ka no ipilit mo ti kayat mo. Tandaan am dayta. Anya launay tinakitam ka ni Jinky, tapas pasurot kamitlatan iti kayat na rigor. ay ayatak ni Jinky, Papa. Jak kayat ang mapukaw ko iti biyag ko. Anya, Addan tulad taguntawa ya makitak ti anak ko kani Maris. Magagaranak mo na makakita iti anak ko. no talaga kayat mo ang makita ti anak mo, ipamuspusam. Di ka pa iturayan ka ni Jinky. Papa, Dapat lagayam kan ka ti anak mo. Ngem apay asininam ni Maris. Insukat mo iti may saman nala iti club. mabalin ka di Papa. Saan tayo napagsaritaan na iti abanag? Lakaya kon rigor. Kaya't kumata makita ti apo ko ni Maris. Kailiw kumati maadaan iti apo ko. Papa, No saan ka kumaamaag, naurnos lata kumati pamilyam. Ubag pa'y kumaitan ti apo ko. Nagaddayo ti na kay turungan ti matang mo, Papa. Adalakit di pagparparikot, ha? Anya ti aramidam dito'y silid ko. Apaya, Di kan agsaupay. Nakitak ngamin anak kalukat ti ridaw mo. Iso si maragaklatan. kaniya. Madlaw analiday ka. Kayat mo, taponasek ti liday mo. Kaniya. Kabailak nga ipaiday ta. Kasukat ti adto a kwartam. Pumanaw ka, balangkanti sa babae. Anya? Inawagan nak iti balang kantis. Pumanaw ka dito'y silid ko. Anya ti mapaspasamak kan ka. Ang kupit ti barukong ko. Gatanak. Gangasa. Natumban ti lakay. Anya ti aramidag. Ay, tulungan dak! You're listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax. Ang kupit ti barukong ko. Marigatanak. Gangasa. Natumban ti lakay. Anya ti aramidag. Tulungan dak! saan ang naisambut pa iti biyag ni Papa dito ospital? Natayan ni Papa. Gapoy iti panakaatake na iti puso. Saan ka man nga overacting, Rigor? Natayon ti amam. Awanan ti maaramidang pay nga oray agsangit ka. Anya? Diyak kayat ti agtalina dito'y ospital. Kayat kung ti agawid. Sikan ti makaammo iti bangkay ti amam. Papa, pakawanan nak. Sa pala ko mata mapakawanak ka nang itinagbasunak. Diyak pala nakapagkintaw iti pamakawan ka kay iti sinibiyag ka. Nagsakit na ito ingay pupusay mo, Papa. Mapukpukaw na iti alahas ken kwarta ni Papa iti Selena. At dalakit din ang takaw ka na gijay. Sana siyak ti pagdamagam iti dayta, Rigor. Saan laang asyak ti tao iti daytoy abalay. Adapay dagiti doa babaunan. Anya, Dagiti babaunan day di papam ti kasaritam. Pacheck nga isulat ti nagtakaw ka dagiti alahas ken kwarta ni papam. parakunak. Saan ang maaramid ang iti babaunan ni Papa ti agtakaw? Nabayag na na pagserserbiyan ti amak. Kat? Asino kumangarod ti nang takaw? Alangan mat nga da simrek asabali a tao dito'y balay. Oh, Nasyak ti sika. Papanawa mo dagiti babaunan. Taawanan day di papam. Awanan ti serbida iti daytoy apagtaengan. masansan ti irorwar mo, Jinky. Sa dino ti papapanam. Saan mo kontrolado ti biyag ko, Rigor? Mapanak iti kayat ko apapanan. Anya, jak kayat ti tinuro ti panagsarsarita ma.
Pudno mat rigor. Mapanak iti kayat ko apapanan. Awan ti karbangam amang lapad kanyak. Anya. No kayat mo anasaya at lata ti relasyon ta. Di mo kumalapdan ti kayat ko. Agre-ring ti cellphone mo. Oh. Apa di mo sungbatan? Ah, Sino dahi nga umawawag ka? ako Mutoy dahi ta cellphone. Saan? Di mo alam ti cellphone ko, rigor. Nakan ti lalaki ti agparparang iti screen ti cellphone mo. Sino dahi ti lalaki? Sino? Okay. Boyfriend ko. Napnek kan? Awanan ka iti bain. Tinumpanak. Awanan kay tibain, rigor. Manangan lilaw ka, babae. Linuko na lang. Saan ka nga ayatan, rigor? Kwarta laang ti kayat ko kan ka. Gapo iti daytoy apa ng pasakit mo kanyak. Panawan kan. Anya. Di kan kasapulan pa'y rigor. Nauma akon kan ka. Masakit na ito yung naramid kanyak ni Jingbe pare natin. Nagsasakit. Ita, makarignakan iti sakit. Nagbalatak matlakan ka ti inaramid mo iti kan ni Maris nga asawa. Pare, Jay ideal woman mo, nagbalin abangungot iti biyag mo. Insukat na ka iti sabali a lalaki. Kinamangan no iso tinang takaw kadag iti alahas kan kwarta day di papam. tiyawanan pa'y na babae. Tilang may bagak ita. Urnusan ti bagim. Mga barwanan kan pare. Kablaawan ka, Junjun, anak ko. Naggraduar ka ni iti college. Agbalin kanton ang maestro. Wala na. Agyaman akmat iti anos yun ang paadal kanyak. Sayang, no si bibiyag pa'y kumaray di lola. Naimatangan naman ti panaggraduar ko. Sigurado ang maragsakan mo't day olam, anak ko. Utang ko na imbaga nakam ti kada kayo nanang. Isagot ko kada kayo ti day di lola ti panagturpos kon iti kolehiyo. Agyaman lagi ti panang sarong karmo kanyak di ti balay pare natan. Madanaga na. Iso sinarungkaran ka dito balay mo pare. Duwang aminin alawas adi ka makuntak. Pare, Nabaybayamon ti bagim pare. Di kan sapay mangmanganan. Nagkutong. Aguyak ka pa yan. awan ganas ko amangan. Gapotag may sakpat lang agbibiyagan pare natan. Di mo sawan di kasta pare. Pare, Agluwa ka mutan. malagip ko lang amin tinaglabas. Kumusta nga taitan da Maris kan ti anak ni. Datong tirason ko ka ni Maris. Pinanawa kini amasigog. Nagpakpakaa si Ajak pampanawan. Pare. Amok anasakitan iti dahi di apanawan. Kaslaawan la kanyak ti panangisinak kan ko ana. Kaputan ako laapan ti panunod ko. Nagpaylo yung sakit ti kinaimbag ng pagpakita ini kanyak ni Jinky. Saan pa yan naladaw ti amin pare rigor? Mabalin mo pa iti agkid daw iti pamakawan ka ni Maris. Nabayagan na panawan tinaglabas. Awan matan ti damag ko may papan ka nakwada iti anak may. Mga nun damat sa bali a pamilya ni Maris. Mabail ako nagparang paikan ko na pare. Pare. Basol ko ti amin. Kat pagbabawiyak itanda ito eh. Apay anaramin ko ti kastoy ti pamilya. Itay mo pa'y akit kita, Angela, kay anak katugaw iti saan unay nga dayo. Friend, Kanayo na makitak day ta ala kaya nakatugaw iti day ta awanda. Nakaladladingit ti rupa na. anya, Tunggal mapanak dito plaza. Makitak man day ta ala kay. Langana tinaliday. friend, Tinasayat. Asit kak day ta ala kay kat kasaritak. anya. Sigurado ka, friend? One friend. Amang ano kasapulan na lang ti kasarsarita. Sige, makaamu ka.
Umuna akon nga agawid iti balay mi. Ang mga nuur-urayan nakmatan ni nanang ko. Sige, friend. Total, nalpas matan ti aramidan ta dito sentro ti ili. Inaklabit ka sarsarita tayo ta alakay. May bagang oras yo, tata. May bagang oras mo mat barok. Kanayan kayo nga na makita nga agmay-maysa. Ken nalitay kayo, bayat nagtugtugaw kayo dito plaza. Imo si Degak, kaamangan ko nakno kasapulan yung ti kasarsarita. Madlaw kami ang naliday kayo. Barok. Wan kaya, siyak ni Junjun. May sak aman nursoro iti public school iti dahito nga ili. May sagagayam a maestro, sir. Siyak mat ni tatam arigor. Di nakawagan iti sir, tatarigor. Junjun, kunamlatan kanya. Sige, Junjun. Tata, at dalakit ipagparparikutan nyo. Kasi tinakunak, ang mga kasapulan nyo ti kasarsarita. Ket babaan na ita, malaganan ti barukong nyo. Si dadaan nakadungag ka na kayo, tata. Apay adi mo matan garawan ti kanam, Junjun anak ko. Kunak man numabisin ka, iso ang nagluto ak adagos iti pang malamanta. Pasensya kayo, nanang. Napanunot ko lang kami ni Tata Rigor anam-amok iti plaza. Ha? Rigor kunam anak ko. Una nang. Naging nistorya kami iti plaza. Nagkasanggayan tinapasamak iti pamilyana. Ha? Isumot la kano ti makagapo. No apay anarakrak ti pamilyana. Iso analaos kano itan ti panagbabawi na. Anya? Uray saan ko akap-kapin ano. Makarik na ak iti asikan ko ana. Gaputan nalaos ti panagbabawi na. No apay kano apinanawan na ti masikog ka asawa na. Anya? Agmay-may sa kano itan ni Tata Rigor. Gaputan na bayag mo na panawin asininaan tinang loko mo't lakin ko ana. A live-in partner na. Anya? Masansan kayon nga agsarita kin ni Tata Rigor, anam-amom ije plaza, friend. One friend, nagbalin kano pa yan nga ayuyang na di plaza. Agpag na iti parke, tapno mawat-wat ti bagina. Sa bagay, kasta talaga ti aramidan dagiti daddo maa senior citizen. Mapandaagis tambay ije plaza, ken agpag napagnadamatan. Amon friend, naglagaan tiriknak ni Tata Rigor. Kasla na bayag kami nga gamam mo. Kasta ka di, friend. One friend, itinabita panawin na panagamam mo mi. Nalagaanan tiriknak ken ko na. Nang rona, ket naamak pa yan ti istorya ti biyag na. Idi pala kano akayat na sapulan ti asawa ken anak na. Ngam adda pa nagdwadwa na, kaamangan kano no addan sa bali a pamilya ti asawa na. Friend? Namagasa ki di plaza, kalpasan ti trabaho ta dito pagadalan. Bareng addamanan ijay ni Tata Rigor. Kunakon kat nga da kayo pala dito plaza, Tata Rigor. Nay, si Kamad Gayam, Junjun, Barok. Malaman, ngam adda kayo pala dito plaza. No kaya tiyo, itulod kayo ni di balayo. Sa anak pa'y nga gawin, Barok. Sa maysa, awan matlat awidag iti balay. Gaputa agmay-may sa akmat nga rodan. Tata? Ad-adala nga maburi nga kiti balay. Kay kayat kun ditoy, gaputa ado ti makitkitak. Kasta ka di, tata? Wen, Junjun. Kinapunno na, nabayag a panawan asa anak anagawin iti dayto nga ili. Nabayag anag naidak iti syudad. Ha? Adamot la balay ko iti dayto nga ili, nga isu ti pagnana na kita. Nagsumliak, dapat kayat ko la alagi po yan tinapalabas mi iti asawak. Tata, nalawa na ito nga ili. Ken nalabit, agnanaag pala iti dayto alugar ti asawak. Anta na unang arason,
No apaya kanayon at nagistambay iti daytoy a lugar. Agpaspasara ka, tabarang makitat dito iti asawak, kan ti anak mi. Tata, umdasan kanyak nga makitak ita. Gaputa mabainak matan nga agparang. Dakkel ulay ti basol ko. Siguro, baro, wano balasang matan ti anak mi. No, sana ka mariro. Katawanam ti anak ko. Tata, lakaya ko. Sakbay ko mga ipulang ko ti bulot ko abiyag. Makitak pa hindi kiti akinak. Di kayo mapukawan iti namnama, tata. At nakaasi ti Diyos. Makita yung tungot lang ti pamilyayo. Barok. Ay, tinasaya, tata. Ikuyog kayo ti balay mi. Tapno maamamuyo mo't inanang ko. At pasyar ka. Anya. Asidag lang ti balay mi kaninanang ko dito ili. Mapali na pagpagnaan. Adamat di ko check apagluganan tayo. Sigurado ka? Akayat nak nga ipasyari di balayo, Barok. Uwan, tata. Da kami lang kaninanang ko ti agnana di balay mi. Kasta ka di. Kinapuno na, kagat-gatang milang na di abalay kaninanang ko. Inla ko ngaminan ni nanang di family house da. Iso nagdapat kami matan iti sentro. Kan as-asinag iti pagadalan na pagisursurwak. Kasta gayam, Barok. Wala, sumurot kayo kanya kiti balay, tatarigor. Tapno maam-amuyo mo't ni nanang ko. Agyamanak iti dahito akapen, John Barok. Naalam ti husto at timpla akayat ko. Agyamanak ta nagustuhan nyo ti templak, tata. Lalawak napintas ti balayo. Nagdalus pa eh. Kasanumot ngamin, naggaget launay ni nanang kong agdalos. Di na kayat na nakarugrugit di ti balay. Kasta ka di, lasingpet lakit di ti inam. Gaputa pinadakkel na ka anasaya at tao. May saka pa yun na profesional. Talaga nasingpet ti inak. Oren no single parent na aramid na latta timang paadal kanyak. Kasta ka di. Uwan, tata. Ado ti sakripisyo ni nanang anang padakkel kanyak. Ne, aday tamat gayam ni nanang. Simbang pwede. Adamot gayam sa nga ili, manak ko. Rigor. Maris. Sika. Mabit lang nanang. Agam-ammo kayo kanita tarigor? Junjun, papanawon daytoy atao. Pangaasim anak ko. Anya? Basta papanawon daytoy atao, Junjun. Diyak kayat amakita daytoy atao. Saan? Di nagpapanawan, Maris. Kaya't kadya sa wanda ito'y. Ani Junjun ti anak ta. Ha? Anya ti kayat sa wanda ito nanam. Ibagam tagpay so, Maris. Ni kadi Junjun ti sikukbo iti. Pumanaw ka, Rigor. No di mo kayat ti pumanaw. Mga yabak iti pulis. Kat ibagak amang riribok ka. Itay pa yan nakapanaw ni Tata Rigor nanam. Agpudno kayo kumakanyak. Iso kadi ti amak. Wan, anak ko. Ni Rigor ti amam. Anya? Lukas na nga ron. Kinaulbud lang ti imbagayo ti kanyak. Anabayagan anatay ti amak. Pakawanin na, Junjun, anak ko. Naibagakladay tiya, higapo iti gurak kan ko na. Nasakitanak iti husto. Pinanawan naklatan ti amon. Kat insukat nak iti sabali ang babae. Nanang, Nagpakaasiak iti adinak pampanawan. Ngam saan adimngag. Pimanaw lata akadua na ti babae na.
Pulos adinak impangang ni Rigor. Isuan namin pinsan matan alinipat ko. Diyak kayatan amakita pa'y dayjay at tao. Naimbag nga oras mo, Maris. Nathan, Namuha ka ni pare Rigor ti pagnandadan nyo. Isong ay mayak adagos. anya, Kinapudno na, napatagti bagakan ka. At da ita iti ospital ni pare Rigor. Kat agngangabitan kan patay. anya, Nataningan ti biyag na gapo iti lang kanser. Komplikado ti sakit na. anya. May salang ti kidkid daw na kanyak. Ti panagkid daw na iti pamakawan. Sakbay nga ipulang na ti bulod na abiyag. Ay yamanak. Diyos sinarong karandak di hospital. Maris, junjur ako. Rigor, Tata, junjur anak ko. Pakawanan dak. Takal, tibasul ko ka na kayo. Sabay lang ko ba na mapakawandak? Napayagan na panawin ang pinagbabawiyak sa amin. Rigor, Kaya't kaniasawan si panagluwam. Ang napakawan na kon, Maris. uwan na Rigor. Napakawan ka. Agyaman lang, itik pa ng pakawan mo. Kaniya. Mabalin kani. Arakopan kayo nga ginap. Iti ba, udi akong taway. Uwan na Rigor. Arako pandak. Arakopan na ka, tatang. Ipat patik kayo. Kanayon niyo. Lagi penday sa... Ipat patik kayo. Ha? Nagsalungay nga yan ni tata. Diyos ko. Natayan ni Rigor. Tatay, no kaano anam-amo kayo. Isupay tipo po sa iyo. Apay pinanawan na kami manan kaninanang, tatang. Adto'y dagiti dokumento kan kasuratan ti sanikwa day di Rigor nga amam, Junjun. Si katimang tawid ka dagito'y anak ko. Nana. Oh. Apay, nana. Anya ti kayat asawan ti panagsan na ayo. Simken la iti isip ko tinapasamak iti pamilya tayo, anak ko. Oray kaskasano, nalaganan mo't la ti barukong ko. Gapo iti panang pakawan ko iti day di Rigor. Di kayo unay nagpanunot, nana. Mga barwanan tayon. Itanam tayon itilipat ti batibat na napasamak iti biyag tayo. Junjun, anak ko. Di kayo tanag. Adda aklaan ditoy. Di kayo to pulos baybayan. Gapu ta ipatpatig kayo unay-unay. You're listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax. Ag-agawang mat ngamin dagitag pakumboy kumakanyak, Joshua. Kukwam ay ati palingki, Lili. Nontag pakumboy manan, siyak mat na, tapnawan riri. Depende lata. No sino ti kayat da pagpakumbuyan ka tata. No siyak ngay ti kayat da. Adang nga ti maramidam. Saur ka mat. Ni, ang mga nagpakumbuy da siya bakit? Sapay aglang lang abak nang ditakan. Mabit lang, Joshua. Urayan na.
Unay matan da dya tao. No, dati ipakumbuy yo. Saklatan, ma'am. Siyak matan na. Awan pa'y nakumbuyak, Joshua. Itay pa, makit-kita kakaslagap apa kayo. Agkabsat kayo kadi. Saan, ma'am? Namamok lang ni Lily dito'y palengke. Sa dino nga rod ti ayan dagiti dadakkel yo. No, siyak. Naggapo kiti broken family, ma'am. Pinanawan na kami ni tatang ko. Ni nanang, nakiasawa mo titi sa bali. Ngamdak sangga sa tanaulpitan na asawa na. No kastang agpulong kaslawan ti bibiyang na. Iso ang nagtalawak. Ngamidag subli ako may tisigo na pagnana itanda. Awan damot to ni Jay, ma'am. Sika nga ibasang. Natayan ti inak, ma'am. At da nangampun kanyak idi ngam nagtalawak matlaeng. Nagrigat mo't ngamin ti papaaramid da kanyak. Kan maminsan lang iti may saal daw apakananda. Sa dino nga rod ti pagturturugan yo. No daduma, iti igid ti kalsada. Awan mo't ngamin balay mi apagawidan mi. Ne, kasino na kita kakatuwam nga ubing, Fred, bakit? Ampunan ta ita. Iso ni Joshua, iso met ni Lily. Unya. Amumat, idi pa'y nga arapaap ko ti maaddaan iti anak. Ngamuray may saan tamot anaipayan. Daytoy lang tinapanunot ko awagas, tapno mapadasak met ti agbalin nga ina. Ay, amang ano pa kay sagmakan talay tangal aramidem, Fred. Kasano no sa pulan dagiti dadakkel da? Makaswanta pa kiti ti kidnapping. Awanan ti pamilyada. Hindi pa'y amakit-kitak ida dito'y palingke. Italaang anaddaan na kiti gundaway anak isarita kadakwada. Kantulong tamutin a kadakwada. Kaasi damot. Sige. Wala, aglugan kay nga rudan. Gawid tayon. Manipod ita. Dadi kan mami tiyawag yu kada kami, what? When, mami? Kan numabalin, sardengan yun ti agapa. Agbinadang kayo kit di, nalawag. When, mami? Anha, aginana kayo pa'y ngarod tamangan tayo numadamdama. Mapanak pa'y iti kusina, tatulungak nilagring. Ayaban kayon to numangan tayon, ha? Naimbag ta si Murta kadakwada, Lily. Kita ma, dakkel ti balayda. Saan lang nga dayta? Kabailanda pa'y timang paadal kadata. Numakaadal ta di mayat. Saanan amasapul amakikumbuy ta, tapno dalaang kananta. Kan saan tan amaturog isi kalsada. No kasta, dituyan nga agnaed dagijay nga ubeng, madam. Wan lagring, ampunan mi ida. Ay ka nasaya at tapno sana natal na ti mansyon yaw. Kun tapno mapadasak mo ti maawagan ni ti mami. Sigurado nga agbalin kayo a responsable nga amaken inaken ni Sir Alberto, madam. Agyamanak. Aun kayam, rumor kami inton madamdama. Aday process mi a papeles, tapno may enroll dagiti ubing iti pagadalan. Nagasat da, takas kada kayo tinangampon kadakwada, ma'am. Sigurado ang maipayo dagiti kasapulan da. Na-enroll mo ka din dagiti ubing? Saan pa'y? Ada pa'y requirements a kasapulan a mailakad inton bigat. No kasta nga rod. Kaduaan ka inton bigat. Una, tapno malpasan. Oh, kumusta mo ti negosyo tayo? Kasi ti apo. Ado man ti customer tayo itangal daw. Nasaya at matngarod no kasta. Masapol adublyan ta ti aggagat, ta addadag iti ubing a suportaran ta. Saan mataparikot ti kwarta bakit? May mayatlat ta no awan palya ti negosyo. Ngamin, may ibus mo ti kwarta. Sabagay, at damat ka titipuntom. Yan tangay na-enroll kayo matinadwa, at damat lang ang tiginatang ni mami yung usaran nyo.
Sumrek kay inton bigatan ninyo pagadalan. When, When, Daddy? Daddy? Saysayatan nyo ti panagadal nyo, wan? Kita agman ti gradom, Lili, anak ko. Adto'y mami, oh. Nangato ti grado. Top 3 aklaeng. Okay lang, dayta, anak ko. Congratulations! At least top 3 ka. Inton sumaruno, ang mga nutapwan daytan. Wen no maabak ko ti kalaingan na kay eskwelaak, mami. Basta lalaingam ti agadal, sigurado nga agtapwan kan tumet, anak ko. Oh, si kangay mo't Joshua. Aday ti bag ko, Mami. Sigurado anang nga tumet ti grado man niya. Sakto lang, Mami. Tinapatag at nakapasa ka. Say-saya atin yu adwa ti agadal, wan. Adumot kit di ti mabalin a pagtrabahuan dita. Nga may mayat lata no adda na ilepasyo. Anya ter aramiden nyo na nalagring. Nay, apay nga da ka dito'y kusina, Lilay. Agluto kayo ka di iti pangrabian tayo. Tulungan kayo tap numabi itamalpas. Ay na, saanan nakong. Ag-review ka kidi. Wano saan, aramidem ta assignment mo. Amangan numakita na ka ni mamim. Nalpasin Nag-review akon itay nana. Awan mo't homework ko. Siya kon timang dalos ka dagita nateng. Nala, makamuka nga rod, Lili. Sa dino ti ayan ni Lili. Aday jo kusina. Tultulungan na ni Manang Lagring. Awan ka di aramitan na. Awan homework na. Nakita ka nag-review itay, sakbayan na pa ni jo kusina. Ni Joshua ngay. Aday ti silad na. Anyat aramitan na iti silid na. Diyan mo, bakit? Ay, agkulkulong manan. Ang mga no online games manan, ti pakakumikuman na. Kung amat ni Manang Lagring ang nagdiretso iti silid na itay simbangpat. Kasaritak tumanday ta at Joshua. Yak pa'y nakita at imbulong dito'y balay. Bay amon, ang mga no'y supay ti pakaupayan na. Basta lakid di tarimaanan na ti panagadal na. Sa nga pulo at awanan, sipod adda dito'y balay da Joshua kan Lili. Lakay. Wan nga rod, kolehiyo dan. Nagpartak at talaga ti panawan. Kasta talaga, saan tayo mat nga igam ti oras? Kat, kumusta nga iti panagadal lagi ti dua? Okay lang, mat. Nasayat nga rod na kasta. Oray saan tapod nung anak lagi ti dua. Napatag daon na yan kadata. Iso nga ramidan ta amin akabailan ta. Tapno magun udda dagiti arapap da iti biyag. Saan ka di pa nagawid ni Lili, Lagring? Ada ka numot trabaho na, madam. Trabaho? Apay, agtrab-trabaho. Kaano pa'y? Jak mo malagip no kaanon. Nga medyo nabayag matan Apay din na impakpakamu kada kami agtrab-trabaho mat gayaman. Ay, kunana kanyak, di na kanungamin kayat amang namnamalatan kada kayo. Kasanon ti panagadal na nukasta. Part-time mo ti trabaho na, madam. Uray ang mga nuga po iti da itatrabaho na, kat maliwayan na matan ti panagadal na. Sa bagay, madlaw mo ta responsable ni Lili, ma'am. Amo na tararamidan na. Sana kas ka ni Joshua nga dasadsadot na. Ha? Pudno ka di tinaibaga nila gring kanyak, Lili? Nga anya, mami? Agtrab-trabaho ka kanumat. Dayjay? Wen, mami, sideline ko lang. Kurang ka di pa itid mi nga allowance mo. Kaya't ko lang dagtrabaho, mami. Sayang mat ngamin ti oras. Kasano ti panagadal mo no kastalaang, iha? Di kay madanagan. Kabaala kapag itanan ti trabaho kan ti adal. Sa maysa, saan mo ta full-time ti trabaho?
Nakababain ngamin namang namnama aklatan kada kayo, mami. Lily, Promise, saan ko abaybay ti panagadal ko? Palubusan naklat ako man nga agtrabaho, mami. Please. no kasta ti kayat mo, anya nga ro ti maaramidak. Ngam di mo liplipatan. Aging gaasaan ka pa'y anak katurpos. Ti ko mapanagadal mo ti priority saan kat aday ta part-time job mo. Dituya kon, Lily. Ni, saan mo ti dalan nga agturong iti pagkadalan? Adda nga rod papanak. Sa di naman di mo ibaga saan ka sumrek. Anya ko matbibiyang mo. Sapay namnamaan dadadi kan mami ang makaturpos kan iti kolehiyo. Di nakpakibibiyangan si Kalilia. Padasem tagipulong kadakwada. Makaraman ka talaga kanyak. Kunakman no kayat mo ti maaddaan iti napinta sa masakbayan. Saan ka di aday tatara pahaap mo idi? Saan itan? Baklang damami kin daddy. Numatay da. Dakkel to titawidon ta kadakwada. Nay, tibilin ko ken ka. Di ipulpulong ta makaraman ka no kasta taramidam. Ik-ikanda kamot dadadi kan mami iti allowance mo ah. Kasto yung tiket kong aramidan. Papanam ngamin. Pangususaram iti kwarta nga ititidakan ka. Anya ko matbibiyang mo no pangigas-gastusa. Uray ata kwartak madayjay. Kita ma, di ka kumaging babak nang. Di mo kumasayangan ti inted da nga oportunidad kan ka tapno makaadal. Biyag ko la ito'y. Awalan bibiyang mo no anyaman taramidag. Nagsweldo ka din iti part-time job mo? Apay ka di Joshua. Potangan nakman. Ano man ang di kwartaya? Basta, adda pang usarak. Bisyo manan. Basta pa utangan nak. Bayadak to. Ay na, numaamon da dadi kan mami day tangar aramidem. Sigurado ang maupay da kan ka. San siguro para kanyak detang adal-adal. Itid mo mangkit diti kwarta bulbuludat. Ay, pasensya kan. Ngamawan maitid ko kwarta kan ka. Iimot. Sa dinotayan ni Joshua, Lily. Mano abulan laangan katagturpos kayon. Ngamjak pa'y nakasarita na niya ti isuot na inton graduation. Tapno maisagana ko ma. Ay, jak amo no sa dino tinapanan na, daddy. May salaang nga universidad ti pagat-adalan nyo. Ngam di mo ammo. Amangan no adamanan itayan dagiti barkada na. Ha? Jak amo no kasano nga ibagak da ito'y kada kayo, daddy. Ti anya anak ko. Saan akaraman ni Joshua kadagiti agmarcha inton graduation? Anya? Tapay. Pasensya kayon, daddy. Mabuti ngak ngamin. Amangan no kabilan nak na ipulong ko asaan na sumsumrek. Pinangtaan nak ngamin. Anya? Saan matgayam agturpos na ya, Joshua? Agbisbisyo matgayaman. Kat iso ti papapanan ti kwartana. Sayang lang ti gastos tayo kenkwana. Kontrolem ti bagim. No agawid ni Joshua. Di mong ungtan tapno saan ang masayar ti riknana. Ikanta kumapay iti may sagun daway ngagbalpaliw. Saan anasaya at ikastangar aram ito manak ko. Amom ka di nga awan tinagan mo iti listaan dagiti agmarcha ita atawal. Amok mami. Anya nga ro ti planom ita iti biyag mo. Tsakon kahit nagadal. Anya? Ano saklangan ti makipurdiya? Puno saan? Itidyo lang ti tawid ko. Taiso ti pagpuunak, mami. Unay ka, anak ko. Agungat lakit din ni daddy yo. Iti kasta nga ibagpakam. Saan da ka mo't apinadakala kasta? Kasano ka laangan numatay kami kan dadim? Kontento ako ni ti kastuya biyag ko, mami. Anya? Naragsakak met. Nguray kastuyak laeng. Baliwam kumati kasta ka panunutam. Awan ka di ti planom amang ituloy iti panagadal mo. Tapno makapagmarcha kamot akas ken ni Lily. Saanin, mami? Nakapagdesisyon ako. Diyak kayatin tagadal. No kasta ti kayat mo. Awan ti maaramidan mi iti amayo. Inaramid mi amin nakabailan mi. Tapno makaturpos ka.
Ngam sinayang mo laeng. Sapay lakuma ta saan mo apagbabawian dayta a desisyon mo. Asino tinang ibagakan kaayawid mo dagiti gagayim mo dito balay, Joshua? Si kalang ay tinang ipatawidan day di daddy ken mami iti daytoy abalay. Dua tamat. Sana gaputawanan da daddy kan mami kat aramidem mo tanti kay kayat mo iti dayto abalay. Pangaasim ha, di na kibabain ka dagiti gagayim ko. Kakasta gagayim ti kayat mo? Sugador kan mamartak? Nagsaumanen ti kalainganan. Pangasim urnusan ti biyag mo, Joshua. Kunam tadapay kwartam ita. No may busngay. Sige. Panahon ka. Mangrugin ti shot mi. Pangaasim ha, tadi ka manen agpabida. Di nakibabay ni ti sangwanan dagiti gagayim ko, Lili. Anya ginadamag kung ay laklakom kanumot tan titawid mo adaga? Awan bibiyang mo, tatawid ko matilakok. Sana yung abilin day di daddy kan mami idi si bibiyag dapay. Asaan ko maamaila ko titawid? Kasapulak nga rod ti kwarta. Tapno damanan isugal mo kasta ka di? Di pala takukuwak mo day jay. Nga uray saan mo nagrigatan dagita sa nikwa? Ay na, ikam kumamat iti importansya dagita. Kat usarik mo ti mapaglakwak. Ay, adun ti sinayang mo napintas nga oportunidad, Joshua. Sa di naman nga tan tinapnapan ng dadya, Joshua. 5 nga aldawon asaan na nagawid. Naimbag kumamot no sungbatan na dagiti awag ko kankwana. Naimbag man, tanalagip mo tinagawid. Naggapgapwam. Imayak, talag ti bingay ko iti daytoy abalay. Anya? Ika na kiti kwarta, tapno kukwamon daytoy abalay. Awanan ti bibiyang ko. Tinapateg, kat itid mo ti bingay ko. Ay, sana mabalin. Pagsugal mo manan, Itid mo ti kwarta daw tawatek ko na. Tanusan ilakok daytoy abalay. San asyak ti pagpungpung tutam, Lili? Lukas na, inikam ni Joshua iti kwarta? kapilitan friend. Mabutengak. Amang ano niya taramidan na kanyak no jak itid ti kayat na. Sa dino nga rod ti ayan na. Jak amo Awanan kontak ko kan ko anak, friend. Ay, dudua kailang aruden anabati. Kastapay mat ni Joshua. Nagasat kayo kit di tanasingpot tinangampon kada kayo idi. No inaramat na kumaan na saya at titawid na, amangan no addamat ten negosyo na itakas kan ka. Ay, jak amo no anya ti plano na itibiyag na. Narigat atub nga rin ter aramidan na. Tadjar na ti mangkabil kanyak no kwa. Tinapatagkat inaramid mo ti pagrebengam. No saan adim ngag, basol na matanday ta. Joshua, anya ter aramidam dito'y office? Ada ka din ni Lili. Mabali na makasarita. Adda meeting na. Maala, kape-kapay. Pangururayam kan kwa na. Kaano lang itinaudi nagkita kami. Ita, napadakkel na gaya man ti restaurant na di daddy kan mami. Saan lang aday na? Nagpatakder pa iti transient house na. Kan nanayunan ti branch to'y restaurant nga matmatunan na. Apalak ni Lili. Napintasan ti biyag na. Oh, kumusta kan? Italangan nagpakita ka Lili, ang mga nagkasapulan kay ti trabahador. Ha? Pangaasin ko matalain na. Naibusin ti kwartak, kat awan amo kapapanak. Ay, kasano, iti bisyong tinapnabanan ti kwartam. Awan apulos na ipundar mo. Banag ang pagbabawyak ita. Idi pa'y lang amin abinagbagaan ka. Ngamdi ka matdimngag. Ay, nailawaan na kiti bisyo. Pangaasim ko matatulungan na. Si kalaang tinamnamahag ang makatulong kanyak. Ay, sige. Pagpanunutak no anya trabaho ti itad ko kan ka, Joshua.
Uri janitor lang no iso. Wano saan, dishwasher lata. Tinapatag kat dati pagtrabaho. No di mga kumakalagit ti pamagbagayo. No ingad ko kuma tinagatal. No ilusar ko kuma anasaya at titawid ko. Sa anak nga agrigat akastoy. Napintas ko mamat tibiyag ko akaskan ka. Anyangay, nalpasan ti amin. Saan mata mabalin nga isubli ti napalabas? Daytan ti realidad anaskan asangwam ita Joshua.